لمفا أيه قرآن سورة المائدة آية أفرتم أفررت نمني والربين بوسم ملي مرتيفة إني خبرجي خمرتيفة في إني مرتيسي حكمي إنساني كمي قافي قال الحكم بغير ما أنزل الله مرتي والربين بوسم ملك قدون مال جاما جتشتا والربين بوسم ملك فردي قدون كفري نواقد إسلام خيس اللقام أبا مرتيسي في خمرتيفتيس ولك بايسا كفري غنا خيستي علماء خلافة قبل كفر دون كفري بي كفري من الله راباس في تميل الرمباب نهاجة مملئ الحكم بغير ما أنزل الله كفري دا هقا جنو بيكمو قبا كتاب ربي تملئ مرتي قدون نجران آدا ورموتي مرتيفتو لكي آدا مرتيفتو خطاب ربي تي مرتيفتو ملئ نمني خنا ملتين توجيه كافر لا لكن جي أسجلا واحد تجرا وانا الدبافة تمو قبول جراس كيس أفا حكم الجاهلية يبغون سا مرتي والله لا داتي سيرا برينتما آدا والله حكم كتاب ربي غير ربوتون دويدة تكيرتي مرتي والله لا جامع آدا جاهلية جامع آدا جاهليات جامع مرتين كتاب نساء آدا أورموتينيس آدا جاهليات خطاب الرد أفحكم الجاهلية يبغون يتان أبا قداتي في شيخا في دمينا في دم سانا قدو وانتوتا كشان كشور جرو قوتو سا ولقبا خطاب ربي تمال مرتين نقود أن جتشون حرامي متي كفري دا هند برد علماء هند برد لا لبايي ندقيسني علماء هند برد كفري ولي خمي حاجة أمو ملي أكنا لا تبين كفري ولي خمي علماء برا خجرو ديبيه قافا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مؤمن من آل فرعون أجرا صاحب ياسين أجرا سورة ياسين كيس نجاشي فاجرا موتمان كافرة هي مرتي كتاب ربي تنقام بونه موتما سنجلا حواسن جر مسلمة أركمو ندن داي خوارجا هنگنا جلادو قد ندن داي ندن دا مؤمن من آل فرعون سير بيجسان سير نيوتي بولچ سير فرعوناتي بولچ أكن جي أكمل جي ها أسرت ديبي كفرين خمي ولي حاجة أمو ملي ونرالسني قلوكم كتاب ربي تملت مرتي ودتون كفري حافظ ابن كثير كيو واهي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم جو سورة مائدة آية سنجلتي سورة مدنية هن سخمنية ومن لم يحكم بما أنزل الله كافرون فاسقون ظالمون هن سخم نمني كتاب ربي مرتين قدتين إسانسون كافر توتا جيتشو ربي يقول هن سخم خبر إيمانا جملة خبرية أكن مدي فما أكن مدي فما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هندي هذا قول آدا ورموتي مرتيفا نورجي فأولئك هم الكافرون واتكلم لا شك ولا تتيتك وشاشة كنكب أفحكم الجاهلية يبغون تنواني نرد الديبوب مالي بيتني سببا دلوتا رحمني نما انجفتت hanga nama kara elle wanti tun dogongor situ takkat dogongora ulama da wanni nanne sunu fin kamnu lafti sani achittu balloda tana wanni nu benjiru tanan dirata umbarban nastaghfirullah alazim hayni rabbi fabawqa bammo di rabbi fabawqa bammo abba fede bilisumman oramoda ada isitin bultumale entaw namtichi je kafira challa
كتاب ربي مال لا ودو نبي محمد يرجمين سيرة فلان سني مال سيرة سني مال جنين جاهلية الأولى ها جاهلية الأولى كتاب سيرة هو قبنتن كرهيك المكتوم هندا ما قبل البعثة ودو نبي محمد يرجمين زبنا سني مال جان زبنا جاهلية جان حكم كتاب ربي يقولين هندي جاهلية سر كتاب ربي مالي جرقوتون جاهلية جاهلية ولا ليجو سيرة ولا لا دايجو سيرة برين توما وري عاداتو كسم بيخا بيخ نتوان نودا ماسين ولا لي مالي وري عاداتو أكما نما هيمو خنبه حالا أبوتا أما أصدرا أماني يجو عادا ورموت يجو حالا أمالا نما دمي يجو داني سننجي أصدرا عادا ورموت يجو ماليو سنجا مال جتت دي بيفتا عادا ورموت يجو ماليو سنجا مال يجو حالا أمالا نما دمي يجو أفان عربي تفسيريسا حالا أمالا نما دمي ورا دمي ورجرو ورا دمي ناو غنمو يجو ربي سنافي تجي هنجا مكت خجرو لا تقليد الأعمى وجدنا عليه آباءنا على حالا أمالا أبوتا خيني إرتي غرر ملي مرتين نون تاتو هجوجان ورا كنجين كافريتا هيا نما كان فودي بيا قبسي سودا دوئي هو مال جتانا نما كرسي كتاب ربي ملي مرتيسي تو ودو نما جلا قبو خرج دوئي مال جتا وللوسائل لها أحكام المقاصد كما هو معروف عند الأصوليين سببا وان تكا حكمي وان سني كوا أما كي يتوغا غابي كمي دي بيتا نما ديرا نما توكو Oromummaa irratti nama du'e maal jettaa janii si gaafatan. Akki jettu Oromoon suni gaafa biyya qabatte maaliin buluu deemtii jettee gaafata. Waan akkanaatiin buluu deemtii siin jaa beeki gaa aadaan nama waa falamu hogguu ati isa qabuudhaa haatee ifarke ni dida. Waan akkanaatiin buluu deemti hagizeetaan akkatti baroodanii أما كون حرامي إيجان أنا جو إيجاد أجيبود ثنام بلون ديما كتاب ربي تيم بلون ديما يه إيه نيو كلامه قط هه هو غريب نما برغو وادا دوفوسا جلا وادا يه لال بيجنجر رونتي أنك نامي كدرنا مجد أنك نامي والبتو جد ada tehnya bulu tapi bulu tu kaya hangga nabi baru tu juru bijanji ruye tu nutin mah खाना फूडे बर खिताब रब्बी तिम बुलू दे मनी शरीफ रब्बी कुल चाहिए दिन काशे खजी ए अना खिताब रब्बी जी बेदू को खदरे रोटी बर खिताब रब्बी हाया खिताब रब्बी ति नुगम रोम से कना अफाले हिमु वाला सोदाते कर तो है खिताब रब्बी ति नुगम रोम से अफाले हिमु वाला सोदा आखि को तुम देवी साथ भी इल्मी वियाना में तो वाद दबाव तो हुक्म रब्बी ति दबाव तो फेनो है nama to koromum mada khadu e hukumin samali sinja gawatu dubi aketun oromon sun gafa bele somte khitaba mali timbuti sera mali timbuti batu eta ada oromo timbuti batu ba ada oromo timbuti kitaba rabbi timmale murte godatu hukumin mali eta tias debite amana we khara khana non kabatu mal tane kitaba rabbi timmale murte godatu mali we eta debite o wi to mata nala jala ufte खिताब रब्बी ती मुर्ते गोरत मलिक मुर्ते नि तालम नि जे काफिर अजीन काफिर आए कुफरी अबकाल उनके चलम नि दे हुकुम सामाली ये तदे ला 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 कुर्सी किताब रब्बी तुम कुर्सी तू गड्ढा वो नबने खरत दे हुकुम सामाली हाय खनवानी देवी सुने का वाम करा फामरू इलल्लाह enju mo wei mara deo payang ka ba shahid enju शहीद गुते खानी शहीद जो हदीस ने बलिना कबाला बल बशन्नन मिस्किनुम मा खाना शहीद है नो फिंकम हुकुमी रब्बी नुदी सुबाये इब्बा नमान कम अंति या रब्बी नंदी सनी वानी शहीद है जो फिंकम खराम इन नमा भाषा इसनी में भी खराम इन नमा भाषा नमनी वान था कहा बकालू देव ए वन निन्नी हबकालू देव मुसुन हुकुमी सी माली में तला कबाब दुती Oromo bilisom so namni shahido me namni tu hukumin sama leo sinjan gafa bilisom te malin murtei fatti Oromo ni jete gabat
aadaa oromootiin murteeffattii siin jaa aadaadhaan murteeffatuun kitaaba rabbii dhiisanii hukumiin isaa maalii jettaan darasumaa fi sheekkanii dabaanaan hanqaan dhimmaa'u gaafii tana wanni irra deddeebi'uuf kanaafi tana hunoo hurriyyaadha yaani maarree yaani hee way sabboleeyso jaalaluma sabaatii diin rabbiin warkaa fuudhee bar malee wallaalaa mi beeku silaa ulamaa taabakkaa ati teessuu san dhageessaniimi maaliin murteessa ulamaa kitaaba rabbiitiin murteessa alama kana kitaaba rabbiitiin murteessa moo aadaa jaahiliyyaatiin murteessa kitaabni rabbii lafa haa qabatuudhaaf duuna moo nuti aadaan jaahiliyyaa lafa haa qabatuuf duuna Allahu akbar alhamdulillah hukumin kitaaba rabbii malee jiru kufri namtichi hukumin ni taajee kaafir namtichi sanii jeedee murteensaa kara rabbiiti kufri jechuun adda bahuu fi dhabuun mala arjummaa shahiidee jaaniif ammoo irraa dhaabbanna fayya qabna haaya الحكم بغير ما أنزل الله جاهلية يبغون أكن جنة ديب حكم كتاب ربي تملت كفري ده هاي خلاف علماء يا فيما غافا كتاب ربي را آدا أورمو تمرتيفتون شالا يوجي كافرة شالا ده جن هركر هذه كتوا تكنا هندكم قبر إسلام تنوّر هما إسافي ورسالة سلاسات مارين جتا توك مخلا هايا هوغاني فمو جالالتي فإننا إسا قوتي في تكا ختام ربي نوى جالا جتشو داوج ختاب ربي تي رجالا بيخوج وان بروتين شودمي يوغد akka lubbuu fedhinnaa isaa jala deemu akka nama aara abaluufaa qabaatu kanaan faasiquuna zaalimuun zulmun duuna zulmin fisqun duuna fisqin kufrun duuna kufrin haaya ulamaan akkana jedhan kufriin qoodamuun kun illaa bakka akkanaa laalanii kufrun duuna kufrini tafsiira ibnu kasiirii qabu عبد الله بن عباس كنجا أمته إما الحكم بغير ما أنزل الله كفر نواقض الإسلام خيس اللكامة خخودا نجوفي واجبات المتحتمات رسالة سنرات الحكم بغير ما أنزل الله كفر آداء ورموت مرتفع نام كفر أني مجرى بري قريب هاي قافت يا أسرت ديبيه warri damiinnanii fi sheekanii fi rijaala wanni jaan guutuun isiidha ta kitaaba rabbiitiin malee murtee goona jettu hundi isiidha rabbi barakaa isii haa dhoorku yoo ta'u hubatte malee xilaata diin ta'uu akka beekan wanti baagadaati jaan takka ganda keessatti diin rabbiitii xilaataa hubadha tokko ta'uu hubatee fi kayoo itti himaniif adda baatuuf faayoo taate malee niqaan aadaa oromootti goromsa shaniin jijjiirama siin jaa kun sadii isaan hin bulchini hukumii rabbiitii barinni amma sharii adda baafatu barbaannan bikkayyuu deemaa daawaa godhaa ballisa maal qaju ummanni kun kitaaba rabbiitiin malee murteen ni tahaa qaju niqaa rasuulaa niqaa shari'aa taphatanii xalaaqa taphatanii suutatti namni siyaasaan harkaa baase baruu ni danda'a akka aadaa oromootti mee abbaa gadaa gaafanneetteetuma siyaasaatti baafta hilima waan jaansanni beeytaami kanatti baafta mee akka aadaan oromoo jettu kamii jettaan niqaan akka aadaan oromoo jettutti kana gumaan akka aadatti kana maarreen akka aadatti kana maarreen akka aadatti kana asiin jaa eenyu jammaree jiin abbaan isaa eenyu abbaa isaan beeku nama jammareen beeku aadaa oromootii malee maqaan isa sanii eenyu jiin abbaa kaayee san seera kana kasiitume san maqaa isaa abbuma fedhe si haa himu warri san duraa akkami murteeffate jiin sanii isaa si himu ka san duraa oo akkami murteeffate jiin sanii isaa si himu deem jala hanga godaan geessutti guyyaa keessaa uumamee miire duubaati seera rabbii si uumeetiin jiraatuu qabdamoo yaadaani akhi namaa akka nama addunyaan duraa badde
kadingata barbaadee arge kanaan bulan malee oromoon hin bilisoomtu jettaan laal dubbiin xiyyatuun adda isinii baate seera qorannooti akkaataa manxiqaa takka falsafaa nama tokko waan mutamaathileeyni ta'e waan hukumiin waan siftisii takka hukumii adda addaa itti kennuun irrina sammuu keessatti irrinaa jeniin akkinaa gootu gaafii dure ni gaafa oromoon akka murteeffatuun yoomii jettaan bara akkanaa bikka akkanatti obbo baluu faadhaa sinja haaya chilla banaa keessa oromoon guyyaa san dhalatte moo san dura jirtii jettaan san dura jirtii ja eeqa inni nu namarraa dhalate qabaa mi'atu garachi anu hidda gartee barjalaan beeke qonnee jiisu jirraa qabadhu siyaasa jirraa beeka haa san dura jirtii sinja warri san duraa sun seera saniin hin bulle gaayii jettaan eeqa guyyaa san jammaree reefuu waltaaniin saniin hin bullee sinja kanaan buluun oromoo naman godhu fajaajaa jettaan allahu akbar akkana taaqa san duratti oromoodhaa mire oromoon bara kana san duratti attamyiizu beenal mutamaathileeyni janillaan waan wal fakkaataa murtee adda addaa itti kennuun irrina sammuutii jeni afana jaalul muslimiina kal mujrimiin siyaasaa dhalaan qorannoo islaam akka islaamaa godha kaafir akka kaafiraa godha oromoo yoonii fi akkasin muranii murteeffatu yoo oromoo kanama godhu taate namni tokko ka akkatti hin murteeffatiin ka du'e argamuun qabu santaa warra boodaatii oromoodha malee ka duraa oromoo miti gaayii jettaan maaliifi siinja oromummaan warra jettaan akkamittii siinja haakunoo kanaaf guutuuf heerruu kamtu caalaa jettaan kanaaye ati shanyii teetu arrabsite amoo nurraa dhiisi maal oromoo deemtaa miti ati arraba oromootiif deemtaa amma beeki nama kana beekaa ispoortii dalaisiisi jirtaa beeka karaa meeqaa qabdeemma garaagarumuma wanti akkaan tahii akka maleen tahii wanni aadaa oromooti jan seera warra dhume boodarra warra boodaatitti dubbatan dur wajadnaalee aabaa'ana aada jechuun beekaan isaa kana buuteeti sahaafatal aqli gataantummaa sammuutiin mizaantee lafa keessa isaanuma kana garaagarummaa isaanii qofa agarsiifte gaafa kanaatti hin bulanii warri ittiin hin bulin dhumeenii san dura san taatu seera kanaan buluun oromoo nama godhu gaayee inni kunoo duuba isaa harkatee jettaan akkanumatti gaayaa aadaati waliin dhufaniituma irraa wal mari'atanii san taatu san itti dhiifneetis arraas wal mari'atuu ni dandeenye jechuudhaayii jettaan lakkii jaa takkaa'ee jaa eebii lakkii ifiisin oromummaan aadaa dura jirti dhalootaa jechuun keessaa baan kushaan kushur wanni ati haasoytu kun oromoo naman godhu tanaa jecha diirabbiin dhiibinii jettaan tana dide taanaan buuncaa dawaa qabaafi mookam hukumii shar'ii keessatti biitiin malee firdii godhatuun haraamii miti kufri tagamasii haaya gaafitti aantu kudha afuraffaa intalti takka maarii hiyyaan kuliif godhe yoo jette inni jaarsinii sirraa qeebaladhe yoo jeen san booda walitti deebi'uu ni danda'a maayii maarii hiyyaan kuliif godhe yoo jette inni sirraa qeebale yoo jeen بماري ونكاح جديد ماري هاروا نكاح هاريا بينونا صغرى جان كتابني تقصنا كم بينونا كبرى وجوجل إدّا تكررت استكا الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء تكا يوغا في تطاتي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا أكن جنة طلاق تكمتي هي أودو رجعت إن جيو خدو متات خلي دايو خطوتات بينونا تنان صغرى جنين في قصنا كما ماري عروا في نكاح عروا يملكها برضاها بماري ونكاح جديد أكنجا جتدو قافت يا كل شنفة أمة إسلامات في مكة مسلمة في جو في سلف في جو